Asiqhubeke sonke sibonge inkosi kanye babelo sezulwini. Siyajabulela kakhulu lesikhathi nalelanga losiphe lona. Uyinkosi yemakhosi, ngetulu kwayo yonke imibuso, ngetulu kwayo onke emandla. None can invade your kingdom. None can conquer your kingdom. Siyabonga Nkosi, umbuso wakho awufike, inzando yakho ichubeke yendeke kulomhlaba njengaloku yendeka nasezulwini. Sikuwe we are more than conquerors kulombuso lo. Kalithunyiswe Nkosi libito lakho. Wena mendi wetinto tonke, wena lona kenjalo kuhamba kwethu. Siyabonga Nkosi lifa lakho lotinakele lona neluthando lwakho losithandza ngalo. Kalithunyiswe Nkosi lakho libito manje nakude kube phakathe naphakathe. Sithi bayethe Nkosi yemakhosi, sithi bayethe Nkosi yekuthula. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Amen. Amen. Njengaloku ke sisetindzaweni etehlukene emaklasini kumbe lomunye usibona usekhaya, kepha thina lesikhona la ngicela ngingakahlephuli livi lenkosi bazalwane kunabo Asha la sihlangene khona. Ngicela ukuthi silethe umnikelo wethu netishumi bese ke sesiyachubeka nekuva livi laNkulunkulu. Praise God. Babelo ingcwele, sijabulela kuthe kuhlanganyeleni kwethu. Uphinze Nkosi usiphe la singahlephula khona, silethe tishumi, silethe iminikelo yelithando lwethu, bese wena Nkosi sewuphinze uyasibusisa kani naloku lesukulethako sikuphiwe nguwe. Semukela leso sibusiso sakho ke Nkosi kumunye ngamunye kunaba abantwana bakho ngeligama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. 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 Siyabonga ke praise team, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ake sivule ke bazalwane kuJohane sahluko 1 verse 12 na Galatia sahluko 4 verse 6 na John 14 verse 18. Johane sahluko 1 verse 12. Ngubani ke lo ngifunzelako bazalwane lo satholile amemete. Bonke labamemukela ngekukholwa egameni lakhe wabapha amandla ukuthi babe bantwana bakaNkulunkulu. Yes. Bonke labamemukela wabapha amandla ukuthi kuthiwe bayini bazalwane? Bantwana baNkulunkulu. Kusho ukuthi wonke umuntu lokholwako sisekelo sicalo nje laphiwa kona kwekuqala ngqa uphiwa amandla ekuthi ungumntwana waNkulunkulu, ungumntwana wenkosi yasezulwini. Anzi niyanaka mos ukuthi awubi ngumntwana enkosi nje la even lakithi. Kumele utalwe lapha, utalwe ngibani? Nalapha ke iBhayibheli lithi bonke labamemukela. Ngiyathi ukuthi lokukhulu sitha lesitawulwa nako empilweni yakho kulwa neliciniso ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu. Sitawukwenda ukuthi ucabange ukuthi awumosi uyabona sewuthandazile imithandazo yakho ayiphendule ucabanza ungumntwana wakhe. Uyabona ukuthi wena tindo mawuzama kudenda babakho akakunaki ucabanza ungumntwana wakhe. Kepha ungakhohlwa as long lamandla angasuswa lokuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu kusho ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Whether you feel it or you don't feel it, wena nami sibantwana baNkulunkulu
mani kuloko ke mzalwane noma ngase ushayekile mani uthi zica uthi noma ngishayekile kepha ngingumntwana kaNkulunkulu babe wami uNkulunkulu ungiphe amandla ukuthi mina ngingumntwana wakhe akangiphe ama feelings kepha ungiphe amandla neliqiniso lekuthi ngati ukuthi ngingumntwana wakhe. Galatia 4 verse number 6. Njengobe ningemadvodzana akhe nje uNkulunkulu usithumele emoya wendvodzana yakhe etinhlitweni tethu. uNkulunkulu usithumele emoya wendvodzana yakhe etinhlitweni tethu lobubula athi babe wami. Lo moya lesiphiwe yena akasendi sibe bantwana kepha siphiwa moya ngoba sibantwana. Siphiwa lo moya ngoba singemadvodzana nemadvodzakati akhona. Hayi ukuthi siphelwa ukuthi sitoba ngemadvodzana nemadvodzakati akhona. Uma ngithengela abantu abami kwembatha angibathengeli kuze batoba abantu abami kepha ngibathengela ngoba abantu abami. Lo moya lesiphiwa yena siphiwa ngoba sibantwana baNkulunkulu. Ngalo moya waNkulunkulu ngalo moya lesiphiwa yena siyakwati ukuthi babe ngubabe wethu ngalo moya lesiphiwa yena. Funza ke Johane 14 verse 18 sitawuphinze sifunze Luka 23. Johane 14 verse 18. Verse 18. Ngingeke nginishiye nitintsandzane. Ngitawubuya ngitekini. Lolo ngibabe wethu uthini uthi angeke nginishiye ngitintsandzane. Uyayiboya assurance siqiniseko lasinika sona. Ngeke nginishiye nitintsandzane. Ngeke nginishiye nitintsandzane. Kusho ukuthi konke lokwendako ungacabangi ukuthi uzabalaza wethwana kunababe wakho lona imicabango lemihle ngawo. Ngitawukhuluma ngesihloko lesithi the blessing of being God's child. Sibusiso sekuba ngumntwana waNkulunkulu. Sibusiso sekuphila njengemntwana waNkulunkulu. Kepha ngicela kwenza naku kafishane Luke 23 ungifundzele verse 3. Pilato wambuta wathi ungiyo yini inkosi yemaJuda? Jesu wamphendula wathi usho kona. Ungiyo yini inkosi yemaJuda? Jesu waphendula wathi usho kona. Ngalama emagama Jesu bekavuma kuthini? Bekavuma ukuthi uyinkosi. Niyabona mos. Bekavuma ukuthi uyinkosi. Uma besingacabangisana nguyiphi inkosi kulomhlaba lengathi mayihlaselwa ngilelinye live igocode tandla ithi akende mathanda. Kude inkosi noma ngabe bekungathiwa lelive lincane linjani lihluphekile. Kude inkosi legocota tandla mangabe live layo lihlaselwa. Njengaloku nasemakhaya kude babe ekhaya la kunababe khona lekungathi makungena tigebengu tishaya tivalo babe angene phasa embhedzi athi hamba make uyohlola ngisafuna sagila ababhabhalala phasa embhedzi abhaca. Kepha indvodza mangabe kuhlaselwa likhaya layo noma ngabe iwiki kanganani itawuye esivalweni ufunani kulokunye noma idzakiwe itawukuya ufunani wena idzakiwe leni kude umuntu lofuna kuhlaselwa
bantu bathathe mthwalo lula. Jesu bazalwane uyinkosi. Umbuso wakhe ngeke uhlanyahlanywe sitha agoqode etandla Jesu. Asikhumbule ukuthi ngetulu kwekuthi thine khona lesingakwenda asiyethembe inkosi yethu. Kuthi angeke ivume bantu labangaphasi kwembuso wayo bahlanyahlanywe sitha. Ngeke avume Jesu. Wavuma ukuthi uyinkosi ngoba ayinkosi kusho ukuthi la abusa khona sitha angeke sithole a field day. Ngeke sende mathanza sitha. Wena nami ticabange lokuthi by the way mina ngisembusweni waNkulunkulu. I am a subject in God's kingdom. Ngibusa ngiphila la kubusa Jesu khona. Ngise space kwasho bani ngiku space ngiku territory la kubusa Jesu khona. Ansi baye bathi laba buka tilwane bathi libhubesi liyaye lichame la lichama khona lisuke limaka i-territorial lisuke lithi kule area le kungabikho lokunye lokungenako nalelinye libhubesi noma ngaliyabusa alibuseli la live lami. Na Jesu makabuka libandla lakhe usimake ngamoya wakhe longcwele wathi le territory yami. Sonke sabekwa luphawu lekuthi sibandlwana bakhe. Ngakho ke angeke azavume kuthi lo mubi angadlalela kubantu bakhe. Thatha inkukhu makuchamuka bhova afuna kuthatha emanjole akho sosikhukhukazi sendane lesikhukhukazi sithi bhova lomkhulu kangaka akatibonele nani silwa na bhova sikhukhukazi leni asifuni ngisho nalinye linjwele laso noma angaba ngi11 ngeke sithi hayi makuselela lishuma kunenzaba angadla linye asifuni ngisho nalinye linjwele siyalwa sehluleka silwa kanganani sisembusweni bazalwane. Singathi khohlwa ukuthi thine sinenkosi yethu lengiJesu. Jesu akachazwa abalandzeli abanengi uchazwa ukuthi abalandzeli bakhe baphephile. Uchazwa ukuthi abalandzeli bakhe baphephile. The blessing of being God's child. Kuyendeka labanye bethu bakhule kumbe ngenxa yetimo letehlukene. Ukhanze ukuthi ukhula kumbe ekhaya abekho batali kumbe bashonile kumbe kulokunye ukhula ekhaya labatali khona babete emandla ekuhlangabeta tidzingo temndeni ekhaya. Bese kumbe wena kuba nguwe lomdzala ngandlela thite lese kufuneka kenyalo bese uthatha irresponsibility yekuba ngumtali kulalabanye bantwana. Uthi khanze sekunguwe lekufuneka ubafunele kudla, uthi khanze sekunguwe lekufuneka usebente ubabhadalele school fees. Wena nami kumbe sesike sahlangana nami ngeke ngahlangana nebani labathi mina ngasiyekela sikolwa nga standard 3 ngayofuna umsebenzi kuze ngitokhona kukhulisa bantwana bakithi. Mina ngiyange esikolweni kepha kwabita ukuthi ngiyekele isikolo kuze ngiyothola umsebenzi bantu abakithi labanye baye esikolweni. Loyo mntwana loyo lokhula athathe umsebenzi wekuba ngumtali akabuva bumnanzi bekuba ngumntwana. Akabuva bumnanzi bekunakwa ngoba ufunza kunaka labanye yena angakhoni kunakwa. LiBhayibheli ke bazalwane lisitshela thine sonke
kuthi labo labakholwe nguye ubapha emandla ekuthi bathiwe bantwana baNkulunkulu. Ngalama emagama sonke kumele sathi ukuthi sinaye babe lo sinakekelako. Akukamele sente tinto njengetinzanzane. Lisho njalo kuJohane 14 verse 18 uthi angeke ningishiye netinzanzane. Lenzanzane iyastrugglisha kuzitotho latino, kumele izabalaze kuze tinto titawukwendeka. Sine bazalwane, noma singathandaza imthandazo lemitse, noma ibang 8 hours noma ibang 12 hours, but akukamele sicabange ukuthi tinto kithi tendeka ngekuzabalaza kwethu, ngoba asisito tinzanzane. Asisito tinzanzane. Akukamele sicabange ukuthi angithandaze kakhulu. Uyabona inzanzane ifuna kusebenza kakhulu kuze kutohlangabethe tidzingo. Sine asisito tinzanzane. Kuthandaza kwethu kakhulu akusikho ukuthi kuhlangabethe tidzingo tethu. Kepha kuthandaza kwethu kakhulu kusuke nje ukuthi sinebudlelwane lobuphilako nababe wethu. Hayi ukuthi sibozabalaza. Ngoba babe wethu ushito wathi angeke nginishiye, angeke nginiyekele. Lesikhathi ke lesiphila kuso niyatibona lesikhathi teguquka. Nyalo uzubheke naku ukhanzeze kunanako. Uzubhekele ukhanzeze kushonwa le. Usuhlethi la ukhanze ukuthi hayi akusahlalwa la. Tikhathi tiyagocugocuka. Uyathi ufika sifo ukhanzeze kungenamali. Uthi ubalekela buphuya ukhanzeze kunanako yalokunye. Angeke kude la singabaleka sifike khona le kumele sekukhumbule kuzendeka konke asikhumbule ukuthi angisiyo inzanzane, nginababe. Futhi angeke ngiphile ngoba ngibe nenhlakanipho yekuphila kulesikhathi, ngitawuphila ngoba ngimati babe wami, ngoba ngimati babe wami. So kwendekani mangabe umntwana bafuna school fees esikolweni, akahamba athi hey engabe eJozi ngingakuphi, angiyofuna ikhumbi yongibeka eJozi emayini ngiyogubha igolide. Ubuyele ekhaya, yebabe yemaki bathi bafuna school fees, no stress. Ngeke umkhanze endleleni athi njalo bangikhiphile nga9 esikolweni bathi angiyofuna school fees, sewumkhanze emgwaqweni, in the name of Jesus school fees come, in the name of Jesus school fees come. Aka strugglish uyahamba aye kumtali ayomtshela. Angamtshela uthatha ngekuthi deal done, ucedzile. Asiphile ngesibusiso sekuba bantwana. Asathi ukuthi one word to our Father is sufficient to take care of all our needs. Ligama linye kubabe wethu, ngisho phela lo sithandzako futhi. Kubabe wethu lo sithandzako linye ligama lenele kuhlangabetana netidzingo tethu. Niyakhumbula lekubase Philip lithi uNkulunkulu uyawuhlangabeta kweswela kwethu according to his riches, not according to our needs. Uhlangabeta kuswela kwethu ngekwengcebo yakhe leni, ngoba linye ligama kubabe wethu lithinza tonke tinhlangothi ekuphileni kwethu. Kepha uma siphile njengetinsanzane emhlabeni, kuyendeka lengcondo bese iyasibusa nasekukholweni, bese siphila njengetinsanzane nasekukholweni. Sive ngazuthi kumele sistrugglishe sizabalaze kuze tinto titawukwendeka. Kumele ngizabalaze ngizile kakhulu, kumele ngizabalaze ngithanaze kakhulu, kumele ngizabalaze nginikele kakhulu. Impilo yekukholwa ayisikuzabalaza, yimpilo yekwati ukuthi nginababe lo sezulwini. Usho njalo Jesu makasi introducer ngemthandazo. Uthi manithandaza nibothi babe wethu lo sezulwini, babe wethu lo sezulwini.
lesikhathi ke lesiphila kuso sikhathi sekuthi emadodzana nemadodakazi aNkulunkulu abonakale aphile ngekwethemba ukuthi anababe lo wathandzako, aphile ngekwati ukuthi ngathi babe lo sezulwini. Ngazi ukuthi lokunye nje tintweni leti nengile ngibonile ukuthi yendeke empilweni yami kulamalanga ngifunze umthandazo lomkhulu. Ngiyamangala senhle ngiukhohlwa nekukhohlwa ngifunza umthandazo wababe wethu osezulwini. Malihloliswe igama lakho. Ngifunza lo mthandazo nje. Hayi ukuthi angiyithandazini leminye. Ngifunza na umthandazo ngoba ngiyacabanga ukuthi hayi man Jesu kuyabe kukhona la kufaka la kulamagama lawa ukuthi mangiwathandaza kuyawuthinza tonke tinhlangothi tekuphila. Ngale kwaloko ngabe Jesu kwangibhalela umthandazo kusuka kuGenesis kuye esambulweni kube bekafuna umthandazo lomuthi akusho ukuthi wrong. Kepha Jesu wenda umthandazo waba ngemaganyana lamafishane leni ngoba uyathi ukuthi konke lokuphathelene nekuphila kwami nalokuphathelene nato tonke izinto lethinzana nami ngisho kulomhlaba. Niyawakhumbula lama emagama la thinzana nemhlaba wonke uthi insandvo yakho ayendeke emhlabeni njengaloku yendeka nasezulwini. Yini insandvo yaNkulunkulu kuthi siphile. So mangabe ngithandaza insandvo yaNkulunkulu ngikhavela okunengi lamhlabeni. Mine angisaphili ngestruggle. Yebo ngiyathinika ema-hour ekuthandaza ngidawuthinika kumbe uthandaza ebusuku bonke imini yonke. Kepha khumbula egcineni kwako konke impilo yakho ayikho ekuthenini wena utheni wendeni. Impilo yakho isekuthenini babe wakho unakekela tonke tidzingo takho ngekwengcebo yakhe. Ngekwengcebo yakhe. Kuphila njengemntwana waNkulunkulu kuphila ngaphasi kwesibusiso sakhe. Kuphila njengemntwana kaNkulunkulu akuyi ngebuhle nangekulunga kwakho empilweni. Ngumtali longasikahle bazalwane embi kwebangani bethu. Ngumtali longasikahle lotawuthi umntwana wakhe mangabe kumbe akaphasi bese sewuyamvalela estoreroom angamphi kudla. Ngumtali longasikahle le mangabe umntwana wakhe angakendi kahle bese sewumemuka timpahla aphume ekhaya ahamba ngcuno. Azutaze ungilalele ngale kwaloko utawuphila uhambe ngcuno. Ngumtali ongasikahle. Ngalama emagama kuphila kwebantwana bethu kusime ekuthenini thine batali sikahle hayi ukuthi bantwa bethu bakahle. Akukasime ekuthenini bantwa bethu benta kahle kakhulu kepha kusime ekuthenini thine batali sibacabangela kahle. So makende kabi yena wena awumcabangeli lokubi kakhulu kepha uyamcabangela ukuthi hayi ndamncindala ngimncindela but kukhona into lengeke ngimncishe tona. Why? Buhle bakho wena mtali benda umntwana wakho aphile. Siphiliswa buhle bababe wethu bazalwane. Asiphiliswa buhle bethu. Asiphili ngoba singoni. Siphila ngoba babe wethu angoni. Asiphili ngoba singcwele kakhulu. Siphila ngoba babe wethu angcwele. Uyabethwala bakhe endleleni. Uyatethwalela noma tidzinwa timvana uyatethwala tikone. Babe wethu ethembisile wathi angeke asishiye sitenzanzana. Uyabona thi sashaya tivunguvungu mani nje kuleto dethembisa utheni babo wakho. Utheni babo wakho. Ngeke uphiliswe ngilokushiwo nguwe utawuphiliswa ngilokushiwo baba wakho. Utheni babo wakho. Uthe angeke angishiye.
angeke angiyekele. Wethembisile baba, wathi angeke angishiye, angeke angiyekele. Ngangabekisa ngalenye lisondo sikhanza lo munye umntwana nemngami lapha ebusuku bo 10 11 12 somewhere lapho siyengwa nepark noma bese sibuya khona lapha estation sikhanza lo munye umfanyana nje kumbula kubo 9 10 weminyaka ebusuku phela ngaleto tikhathi masimbuta ukuthi hawu kwente njani la, wathi ngimele make uthi angimele la ekhathi nebusuku kuthi bekahambela kubuya umuntu omdzala beka kuphi umntwana wabamba ligama lamake wathi make uthi angihlale la. Yebo bazalwane, kulomhlaba noma kunemphiko uKristu noma kunabo 6 labathathu noma sebangu9 labo 6 noma kunekugula kuphi babe wethu usibeke ati kudabanani la. Akasikhohlwa baba wethu. Ngeke nje bese sithi babe wethu akasabuyi sewuthathe lenye indlela. No, uyathi ukuthi la kulomhlaba kunawe. Uyathi ushito lo babe wakho futhi sethembiso lesinye ushito baba wakho athi angeke avume ulingwe ngalokungedulu kwemandla akho. Uyasibusa kuphila njengemntwana. Ushito baba wakho makuchamuka ke lokunye noma kuchamuka kuyelo noma kuchamuka kumhlophe noma kuchamuka eAfrika noma kuchamuka ngesheya kwetilwandle noma kuchamuka kweswela noma kuchamuka kuhambate noma kuchamuka indlala, ushito baba wathi angeke avume kube nento letakwehlula, ngeke avume kube nento lengedulu kwemandla akho. Kusho ukuthi thine kakhulu bantwana baNkulunkulu bekumele siphile ekubongeni ukuthi babe ngiyabonga watati letikhathi nathi setichamuka ngiyabonga ukuthi konke lokungichamukelako kude lokutaba ngedulu kwemandla. Konke lokutakimi wena babe sewukuhlolile wakhanza ukuthi angeke kube nengoti nembubhiso kimi. Usho njalo Paul uthi yini lengangehlukanisa nelithando laNkulunkulu. Ngabe kweswela, ngabe kudingelwa, ngabe kuhamba lide. Uthi ngedulu kwakho konke lokho siyancoba nekuncoba. Ngaye lo sithandzako. Ewuke lo mcondo lothi ke we are more than conquerors. Uhambisana nekuthi ngaleti khathi uma asibhalela uNkulunkulu ngenceke yakhe Paul makathi we are more than conquerors bekuba nema Olympics letikhathi temidlalo lemikhulu emhlabeni kulokunye lebekwendiwa ngaletikhathi temidlalo bekukucanca tindzaba. So labanu ke bathestwe ngalokucanca lenzaba bese ke loyo lo winako ngilona lotawukhona kucanca lenzaba lengasilula ukuthi ngacancwa noma ngibani. Bese ke kuthiwa loyo uyiconqueror. Bese ke lo wesibili lekuthiwa yi more than conqueror. Ngilona lobekayaye abuyele phasi le kulenzaba bese ubekwa umthwalo kumbe lisaka lasimende la kuye. Khumbula ukuthi lenzaba ayicanceki lula, uyicanca nje. Kepha mase kubekwe lisaka lasimende. Kepha uphinze ukhone kuyicanca lenzaba bekuyaye bese kuthiwa ke you are more than a conqueror. Nathi uNkulunkulu makasibuka bazalwane labo simende lemithwalo la ethwalako ubheke ukuthi wena nami we are more than conquerors. Singedulu kwebanqobi. Uyamathi coach makayicoachile team yakhe makacoachile ngematubani kuthi utawugijima coach uyaye akugatsephi coach ukugadza ukuthi intsambo utayishaya ube number 1 kude coach lothanga ba coach abantu bakhe ayi coach team yakhe bese uthi hayi ngikugadzile lapha ku number 10 kepha wonke coach lo coachile
ugatha ukuthi lo wakhe utamshaya number 1. Lizulu likubhekile nawe ukuthi utamshaya number 1 kulesikhathi lesiphila kuso. Why? Ngoba ukuphe moya wakhe longcwele. Moya wakhe nguye lotawukwenda ukuthi noma ngase uva uyesinza kumatima kucanca lendzaba ya 2020 kepha ngemandla akhe you shall make it. Uyathi moya longcwele. Awukanikwa moya webugwala, unikwe moya weluthando, wanikwa moya wemandla. Ngakho ke uNkulunkulu ukubhekile ukuthi inzambo uyayishaya. Itaga 3 verse 5 ungafunda kusuka ku5 kuya ku7. Proverbs taga 3 sidabe sesigcina ngaMateyu 26 verse 39. Taga sahluko sesithathu 3 sahluko 3 verse 5. Emba simakathe ngayo yonke inhlitiyo yakho, ungeyame yakawatini kwakho. Matise kuko konke lokwentako, yena uyakucondzisa tindlela takho. Matise kuko konke lokwentako. Themba simakathe ngayo yonke ini bazalwane inhlitiyo yakho. Ungendini, ungenciki kokwakho kuconza. Ungenciki kokwakho kuconza. Ungazami lethi khathi ke bazalwane lesiphila kuto. Ungazami ku-understanda yonke into leyendekako. Ngoba utawuthi sewu-understandile ukhanze ukuthi kunengi longaku-understand. Ngeke uphile ngeku-understanda. Sihamba ngetimoto, sihamba ngemabhasi, sihamba ngemakhumbi. Awudzingi u-understanda konke lebhasini ukuthi lo petrol makathelwa lapha ubese ushonaphi. Ngeke nje uthi mawungena ebhasini ubuthe umholeli noma umshayeli awungichazele kahle ukuthi lo petrol uhamba kuphi. Mayibhilika lamabhilika ahamba kuphi asuka kuphi lapha elinyaweni bese ayofika lemasondweni. Awu-understand but uyakhona kusuka endzaweni. Nanyalo ungezami uku-understanda ukuthi engabe banse uthini, engabe lokhu kuchamuka kuphi, engabe lokhu kutawucedwa yini. Unganciki kokwakho kuconza. Unganciki kokwakho kuconza. Dadisha lokudadishako, funza lokufunzako, kuve lokuvako. Ungazimuka lenhloko ingagcina ikhukhumukile mangabe kuyenteka into lenjalo. Solo uzama ukudadisha u-understanda into letendekako nyalo. Ungenciki kokwakho kuconza. Themba simakathe ngayo yonke inhlitiyo yakho. Ngazuthi usathola imlayeto bakusendela labanye ukuthi kunaku kwendeke naku lokutakwendeka bese uthi ngozi ngetulu kwako konke ngethemba kuwe. Angifuni kwencika ekuthenini sengivani sengibonani ngi-understandani, ngifuna kwencika kuwe Nkosi. Emehlo ami atawuba kuwe njalo. Lesikhathi lesi sikhathi sekuthi laba methembako simakathe babe njengendzaba yeSiyoni lengeke inyakatiswe. Bangeke banyakatiswe. Sathi ngani lendzaba ukuthi ayinyakatiswe? Sathi ngoba solo imile ngetulu kwetiphepho tonke letikhona. Sathi ngani ukuthi wena unyakatiswa? Sitawukwati ngekuthi tiphepho ta 2020 tikukhanzile kepha ukanyakatiswa. Sathi ngetiphepho lowengcekuto ukuthi awunyakatiseki. Asathi ngekuthi nje wena uthi ngeke nginyakatiswe. Sithi masibuka tiphepho lowengcekuto sithi hayi indzaba yaseSiyoni le ayinyakatiswa. Matthew 26 verse 39. Yena wakho Babe nakungenteka yendlulise kimi lendzebe yelusizi. Kepha hayi ngekufisa kwami. Yes. Kodwa kuye ngensandvo yakho. Waqhubeka. Wawaphasi ngebuso. Wathandaza. Babe
yendlulise kimi lenzebe ngingakayinathi, kepha hayi ngensando yami, kepha kwenteke yakho insando. Uyambona, Jesu ukhomba kwethemba babe kuthi angeke avumele intfo lebaba kwedlula la ngakunatha kuthi akunathi. Mangabe kuvume babe, Jesu uthi kusho ukuthi ngidawuphila. Bazalwane, makuvume uNkulunkulu kuthi uphile nga-2020 utawuphila. La awukalethwa i-birth certificate uvunyelwe uNkulunkulu ukuthi uphile nga-2020. Lolo kuvumele ukuthi uphile ngalesikhathi unalo licebo lekuthi utawuphila kanjani. Uma ngingakhuthata ngingathi mangabe unesikhathi sokuthandaza ubusuku bonke noma imini yonke, thandaza, kepha ekugcineni wethembe babo wakho, ungethembe umthandazo wakho. Uyambona Jesu, lesikhathi sebumatima wabhekana naso ngemthandazo lomfishane. Lebe usho ukuthi mine babe naku lengikwati kukusho, wena ukwati kwenda konke nale ngikhona kusho. Uyabona kunetimo letinye longeke wathi ukuthi lapha likhambi litawuba yini, kepha uNkulunkulu wethembekile angeke avumele unyawo lwakho lushelele. Ungacabangi ukuthi tinto lotawusinza kuto ngileti lotibalile mawuthandaza, utawusinza kuto tonke tinto babe wakho langeke avume ungene kuto. Ngisho nalo ngikathandazeli lokuthi nje wena ungadalwa eIndia, luhlelo loluhle lwababo wakho. Noma wena ungakhala hawu ngoze kwaba yini sibadala bami babe emaswati babe mnyama bonke, uNkulunkulu wabona kukuhle ukuthi wena utawuba kahle udelwe ngemaswati. Wakubona kuhle. Uthini ke Jesu uthi babe makukuhle kuwe. Yiye bazalwane, uyabona umthandazo wekuthi yekelela uNkulunkulu. Lo mthandazo ukethemba uNkulunkulu. Babe kulo 2020 naku la sengikhona khona. Makukuhle kuwe Nkosi. Tinto atibhekele, kepha ngicela kungendeki insando yami, akwendeke yakho Nkosi. uNkulunkulu perfect, nensando yakhe iperfect kwendlula le yakho. Uyabona ngalesinye isikhathi ngingabekisa yini nangu umntwana utocela lapha uthi babe una 12 13 weminyaka, babe ngiyacela make wami Nkosi yami ukuthi ungithengele isigulumba, ngifuna isigulumba, ngifuna kuyolima mina enyalo, ngibonile simangalima emazambane kungaphuma intfo. But ungumntana ohlakaniphile, uthatha leyo mali engawumthengela ngayo isigulumba uyombhadalela esikolweni, ngoba wena ubona kangcono kunaye. Babe losezulwini ubona kangcono kunawe, wenda tinto kangcono kunawe. Uthi angeke nine batali nibabi nikwati kwendela abantwana beni lokuhle bese nehlula mina uNkulunkulu losezulwini. Mine ngikwati kakhulu lokuhle kwebantwana bami. Ungendela konke lokuhle kwasho ingoma, ungenzela konke okuhle. uNkulunkulu unemicabango ngawe. Nangesikhathi imthandazo yakho ngathi ayishayi khona, ubokwati ukuthi uNkulunkulu ukucabangele lokuhle. Ngicela sisukume la sikhona khona, sisukume emaklasini nanoma nguphi la ukhona khona, sonke bazalwane sithe uthandaza. Selule tandla tethu ngoba kukhona umsebenzi thite lowendekako, saphakamisa tandla. Kungako uNkulunkulu ayale kakhulu wathi ngiyala emadoda asaphakamise tandla tawo letingcwele tingenacala. Lokhu akusiko kukhenqa, akusiwo umdlalo, kusho ukuthi kukhona lokwendekako tandla tethu mathi phakama. We bless his name. Babe longcwele sila emhlabeni, simethe indzaweni ngekwehlukahlukana, kumbe labanye Nkosi sikanye kanye nabo kulamanye amaklasi nyalo, labanye Nkosi batawuva basemakhaya.
Nkosi silibandla lakho. Mawusibuka usibuki nje singemacenjana, usibuka singumtimba. Siyahlanganyela kanye kanye ngoba kuphila kwalomunye kuphila kwethu. Ngoba singemalungu emtimba. Lona losekhaya Nkosi longakhona kuba senhlanganyelweni. Nangosi lomunye uhlangene kunasi isigungu nasi. Nathi Nkosi sihlangene la, kepha silibandla lakho sonke. Silibandla lakho sonke. Sonke sinenhloko yinye lenguwe. Sonke sinemelusi munye longuwe. Siyabonga ukuthi wena usinaka kakhulu. Kwendlula ngisho thine lesithi naka ngako. Wena usicabangela kangcono kakhulu. Kwendlula thine imicabango lesinayo ngathi. Nanyalo Nkosi siyabonga lifa lakho uthathi lonzela lona. Timvu takho utawutilusela tona. Uyawuthi holele emadlelweni laluhlada. Utendlulise ethundini lekufa. Utendlulisele emadlelweni laluhlada. Siyabonga Nkosi uyawubabusisa ubaqoshe ubangcelele ngetibusiso. Babusiseke kuphumeni, babusiseke kungeneni. Kuthula kwakho Nkosi kubalondolote kusukela kulabancane kuya kulabadzala. Ligama lakho lithunyiswe ngekutigcinela lifa lakho emhlabeni nakuleti khathi leti nje. Kusukela kulesikhathi kuze kube phakade naphakade. Amen. Asimnikete lithuba uNkulunkulu wethu owethembekile. Amen. 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 Hayi bazalwane sihambe kahle sikhumbule ukuthi naka kuze kuthi site uphepha singatsinwa kuyikhonda inkosi. Asiphumeni labasemaklasini kutaba kuhle kubona buso nje bazalwane sekumnanzi lokubona buso nje noma siphakamiselana tandla sikhahlelana kubonana indvo lenkulu. Amen.